KTV zon thir tu te in zawai che bai ve pule tungkar chunga long tlai dis ka te tlang lang sar zual te ilo thir hawang chanchin lang sar zual te long tlai dis kin kum som ni panga tin lom na hun man ani puar kholiana eu se deang long tlai he na poison lo man hlan ani CDC chairman Nilai Kali Kumar Tongchong ya chu MDC atangin pai ani Lai Idol season 2 scan rounds of ani Media certification and monitoring committee chungchanga insertir na buat sai ani Matthew Sarlo din puya kania tu na chanchin kim changso ken long klai jisukin kumsom ni panga tin lom na hun man ani September ni somni pasari ni lai ni kha long klai district amu champha wai somni panga na nin heni pol hen long klai deputy commissioner pisa tua zola long klai district kum somni panga tin lom no ni man nin puis biak za deputy speaker chuan man puya pusting on lian chunga emle long klai west bel tu LDC executive member te long klai district chunga sarkar pisa sang ho tu te khotlang le tlom ngai por hoi tu te he huna hian an tel ani Kolian puis biak za deputy speaker chuan long klai district kum somni panga achuan kai theina na district din mun mutura mi thenem ngai le in petak tak te malang na tar langin zana chebai abuka ain pek na le an thenem ngai te lusaka an mi tha ang nge ya kongsang sanga district ma so ni zel theinan mi puin lung rol na le chan rol na tha om na district asiam zel turing kal khom te asoma sarkar na so zo ka kalpia ni theina ste sarkar hoi thok tu te le autonomous district council hoi thok tu te engkara thoho no tha siam thiam poi mo ani ati Long Klai West MLA pusing ngolian chunga pon Long Klai district pian theina na malang na sang soin Long Klai district to district no fuwa dom kan big ngai ani na chu ngai poi mo chu la ni atia district pian theina na mala tu te thora chu kan seng mek ani ati Long Klai district kum som mi panga tin nom hona hian pu Abraham Berzi ki thi additional DC chung kal khom te lom na thu soin Borsa pu chalal ming thangang district silver jubilee pola le kabula memento atang zara Pusong mela na soma sailak SDC chuan long Klai district din chaudan chanchin tarlan na hun mangin pima som tuange superintendent chuan silver jubilee lom tura in puachana kalpui dan tlang pui tarlangin P Margaret J Vanal Ramoy SDO civil chuan lom tu soina hun manga silver jubilee lom na hian DC office thok tu te zinga boral ta ta sun hun man de bokin tlailama jubilee ruai kil hau ani Puar Kholian eu se deang long Klai ne na western long man hlan ani Thoton ne khan long Klai district deputy commissioner office chambara Puar Kholian kum somriat pariat pu dartling a late fapa eu se deang long Klai ne na India ran civil mi ta na western na choi moina jivan raksa padak awatlan na hun man ani he western choi moini na kental citation le medal hlan tu long Klai borsa Puis long ming thanga chuan miro puite choi moin hun man ne thei chu long ma ti thu soin long Klai district chu India ma civil mi western choi moin sam ber dong thei om chu alo mina ro pui tak zetani ati borsa chon hi tenga choi moin sang tak dong thei tu ra ma lak sak tu tlang shoi tu te fak om ti thu soya choi moin chu mani du thu don ngot thei ani lo thu le mi western ta tan chau ani a district angzong poin kan lom pui thiama kan ngai san thiam po chu le ani ati Puar Kholian in stroke awang en kol mek ne in choi moine fanu PR vanal dikin ne na hlan ania tangka fire ro ga som ni pakasan ne som ni patum kan che kan na lo ni to ani he choi moine in kho ma hen pusi lel tuangan chung ko ayin ti soi na nei bok ani Puar Kholian hian ni som ni pasarek tu barsan ni som ni pakhat khan an kom chaka power and electricity department ten transformer an da siam chat tu mana thok mek eu se veang long Klai poi salorin chha chu karen in manin Puar Kholian hian mautlon mangin a chan chuak ani jivan raksa patak awat civil mi India khole tu imani nu thapa medang nu na chan chuak tan hen hlan thin ne in kum sang kha zakwa som lok pakha samar se som thum khan India sarkar chon sem chuak tona he award hian medal citation le paisa fai cheng noi khata keng tel ani CDC chairman Nilai Kali Kumar Tongchong ye chu MDC atangin pai ani Special Court Prevention of Corruption in Thongkar Thoton ne thiam lawa chantir kumli lungin atang tur le cheng noi le choi tura shem changmaton District Council CDC chairman Kali Kumar Tongchong ye chu MDC ani na tangin pai ani CDC Information and Public Relations Department thu chua Kali Kumar Tongchong ye ne lai ne trangkha member of District Council ani na tranga pai ani a changmaton District Council Constitution and Conduct of Business
etc rule sani patnit to chana ban ter ni thu thu chua hian tarlan ani CDC deputy chairman Sundar Muni chakma chon tong chongge ban ani thu hi thu pek achua Motor Majestic Council Constitution and Conduct of Business etc rule sani patnia chuan MDC te kumni item no lung in tang tor court in shem na pek re re chu MDC ni na tanga ban tur ti ania etila hian court in thiam lo chantira a shem na chung changa tong chonga hi ta thum chung chu man ani ni ti putin ala ni re don lova ko sang so ka zor ko te hun chu ha ani don ani chumi ti tur chana ma yang court luk na thara om chuan CDC hriat ti rang ti ani Kali Kumar tong chong he special just pu STC lorin chana chuan tho than le khan NLCPR sum cheng noi za som sari pakwa eruk thu boya thiam lawa chantira thole ni kan shem na pongin kumli ta tu la cheng noi li choi turin ati a lungin a khung hal ani Kali Kumar tong chong he CDC chairman ne lai ni in thiam lo chantia ni ne ero CM ni la thil ti wang ani longkai LDF kap sa ni som ni pathum khel than ani Ningani han longka district football association LDFA noya women committee le grassroots committee bo sayin LDFA kap sani somni pathum khel tran ania LDFA kap sani somni pathumi category pathuma thren ni in women under 12 under 14 te ania tournament ni LWA general headquarters longka ten and sponsored ani in kelton ma program por bo sa akwalian piwan kung pui general secretary LWA general headquarters longka chuan LWA le LDFA ten football tournament bo sai chuan ra tha chua be sei thu soya longkai football a hian talent nei thatak tak imphum ruan oma chumi te talent hai chua chu kan tum pakhat ani a kan ram kan nam te ming tra a choi moi tu ni kan be sei tlat ani ati pi van kung pui chuan a thiam te pho so ye kan tum ani awangin ni kum lama po LDFA in football tournament kan bo saya LWA hian football ma son na angai poi mo ani ati Ivan kung pui chuan min e zon nan in fiam nan mang theya keini lai fa te po hian kan thei ve ni tia zirna kan ti role sarkar nai min da ilo in fiam na mangin chung ko kan chom theya chumi tur chong kan in bua se min ti boi thei tu ru lo la ka kan filim nga ani atibo program toy man ni pu asalorin CML DFA vice president in kai shwayen pu loram e zawa secretary grassroots committee LDFA in hun ser manga pu vial manga izwa secretary women committee LDFA in report apebo LDFA kap sani som ni pathuma hian women PK team pakwa under 12 team som parola under 14 team som pakhatte antela final October ni nga sani som ni pathuma siwele playground nong taya khel aniyang Lai Idol season 2 second round of fell ani Chin tip lai hadir kam tu bole ke TV zon ta chang ko bua sai Lai Idol season 2 in elna tu siwele hola nei chun som nen second round in el hezir top ni sang khan zo fell ani Second round ayan mi som thum pali in getar le keyboard mangin in ti siak na anaya second round result October ni ya ke TV zone YouTube channel apon chwa anayang top 20 el na October ni ko le ni som sana central wele hola nei chun som tu ro man anaya check mangin in ni kal pui to tu anayang pon to ngin lai do season 2 pakhat nen cheng noi thum pani nen cheng noi ni le pathum nen cheng noi khat sum fai nan dong do na pakhat na changa pathum na te he foreign ram dang fan pin ne don bok ani DVL season opening tournament sani som ni pathum zo fel ani tungkar thole ni tanga khelchan district volleyball association longtai season opening tournament sani som ni pathum chu longtai vengpui volleyball ko ta khel ni in zertom ni khan zo fel ani ya peuni pu elvis wal thang zo la senior vice president LDFA chung khwalian ni na man pui khwalian pu elvis wal thang zo la chon in filmical com te ru lo la ka kan rama film thainan ka pen tur so min ri lo la kai no ya film turin cha Kolian chuan in fiam dan mani in sum theina le discipline nei thata poi mo thu soin in sum theina tel lo chuan sang zo thlen theilawa discipline tel lo chuan ma son theilawa ni ati sarkar in fiam mi te ma khuanga in fiam na rural adin ta chu lo ma ti thu soin heng ti ni na turang ta ka mang tang kai thiam turin in fiam mi ko khom ta chu cha bok ani zirtom ne khan final match khel ni in final match ma sa zo ka mi che huanga angu volleyball club chuan set thum sat khatin electric veng volleyball club te nei an champion a mi pen elna RMM volleyball club le new veng pui volleyball club ten final khelin RNM volleyball club hian set thum bialin new veng pui volleyball club te hi nei an champion a mi pa champion te mian trophy certificate le cheng sang riat an donga runners up in cheng sang ruk an dong thung nei che champion te mian trophy certificate le cheng sang ruk an donga runners up in cheng sang li an dong ani DVL season opening tournament mi pale me chia club in elna ma khel ania mi pa huwa club som le me che huwa club paruk ten in elna hian ma chon ani tundin mula district volleyball association longtlai noya affiliated club som ni pakhat
mi pa som pathum le me chia paria ta om me ani BJP National Secretary Ritura Sinha in BJP office long tlai to in party meeting in kom hona an nei thole ne kan BJP National Secretary Ritura Sinha BJP North East Joint Coordinator ni bokchuan BJP lai Tormas District Headquarters long tlai to in party hote meeting an nei puya meeting hi puyan sim mon kima BJP District General Secretary organization in a kai shuai ani party office hun man na BJP National Secretary Ritura Sinha chuan BJP chu minority tanga isak tu chun party ania Mizoram ADC pathum te mason na tur central BJP sarkar chuan angai poimo MMA thunei na lian in base mek po hi apethei tu chun ania pe ngei chu po tumani ati pu Ritura Sinha chuan Mizoram party dang Congress MNF le PM10 BJP Christian te ta na lo tia mi puin hena zirtir na an pek chung chang soin thu diglo ani ati Prime Minister pu modia kai roi BJP sarkar chuan minority te du sak MMA a bigin Christian te pecho du sak le ani ati Mizoram ka hlan te na member te thil swal te tura zirtir ngai lawa thil tha te turin na zirtira chu wangin BJP sarkarin adawna chan tu rom lawa central BJP sarkarin adaw chu India tender tum tu te hi ani ati BJP National Secretary Puritura Sinha chu Mizoram sarkar na local pui to tu Congress le MNF yan ADC te mai son tak tak an du lawa ma son in move tak tak yan lau berani ati BJP ro chun chu tiang rel ro po velawa ma sona tak tak in mu hi du bera thunei na lian po hi pek chu tu mani ADC mi pui te po in kan ram le na ma son na kan du ani chuan BJP hi kan bel khat angai ni atibok meeting a yan tu poi mo tak tak soi ho na ba ka zona le chan hun te man nin po f chan no la vice president BJP LAD chuan lai district BJP ta thil demand soi na in ziakin BJP National Secretary ne na hena petel ngal ani BJP North East Joint Coordinator Puritura Sinha hi Puvaral Moka State President le BJP MLA nei chun Dr. BD Chakmaten an troi om ani Media Certification le Monitoring Committee chungcha in zirtir na buas sai ani zirtom ni kan District Election Office le District Information and Public Relations Office tang ko buas sai in MLA in thanpui lo turata na cable TV le social media man chungcha in kai shwaina in zirtir na nei ania Puming Tanzola DIPRO chuan Media Certification le Monitoring Committee chungchan zirtir na pe in MJA rongta district shoi tu tele Skynet le KTV zang cable network IO te heuna hian an tel ani Puming Tanzola DIPRO chuan kovel thiam na thangzela electronic le social media in mitin na hun alwa tam to ti soin amang thiam te chon hot le na le den chua puina man ro a an man lain amang thiam lo te ro mol phole shemnga hialan om thu asoya MLA in Thanpuilom tura po MCMC chuan heng electronic media manga model code of conduct board chia nam lo na uluk takin cable TV le social media sang vil ani tur thu asoi training na hayan DPRO chuan MCMC mo phurna te tar langin political party sang ta chuan cable TV le social media manga campaign ang kalpuina sa khwa chi le chin huat na te ramin pum khane ti chei thei le tharum tho tura in chu chuan ang chi ti chu chu phalani lo thu asoya do de thobel chian do lo manga mi malin be thlengin MCMC chuan electronic media sang te man a phal lo thu asoi bok in than pona ni atang political party emo candidate te mi pui hip na electronic media manga faknan chwa du ani chuan register political party ta ni thumle unregistered political party ta ni sari mayen MCMC adil na thelu masak angai thu te tarlan ni in advertisement siam na le cable TV chona sen so te chum political party emo candidate campaign sen so zia do turani thu asoi media certification and monitoring committee chung changa training na ya hian long klai district chunga chanchin bu mi le TV cable pot chung kom dan din mun te soi ho ni in thana lang tlang le fel fai om thainan sarkar chanchin bu mi te le cable network nei tu te tho ho dan tur po soi ho ani bo Pusing won lian chuan long tlai west MLA kap sani somni pathum honna anei long tlai west BL to MLA pusing won lian chunga chuan ninga ni khan bungtlan south zone football association buat sai long tlai west MLA kap sani somni pathum honna anei pungun lian chunga chuan kal khom tan hena fuina thu soyen infirmi te chu sel na ngai poi mo tu le taksata na thalo zuk le mo min sum turina cha a tunla kan ram te chamek tu le thalai te nun na suat mek tu rui te thil laka intiar film turin kal khom te chu cha in relu thiang nim tak nen in elna nei turina cha bok anim pusengon lian chunga chuan MNF sarkar thil ti dan en hian thaibik nei ran in nan thoka long tlai west BL chunga ngai po MNF sarkar tang to tu local reng te LIBL chung mi ni lo ai zon mi le long tlai ko chunga mi de vekin an thok ani atia BL chunga mi te du sak ai chuan mi dang din mun thasok te du sak MNF din mun dik tak le an kal dan ani ya
MNF sarkara hian be sei tur om lawa mipui te tam phurit mai an ni ate bok Longklai West MLA kapsani somni pathum football tournament hi intervillage sanga khel tu nin team tel zongsong ten hena hian jersey pek vek an ni LWA lungtian wan bronze silver jubilee lomna nei ani September ni somni pali pathian ni KLWA lungtian wan bronze din champha vai somni pangana nin silver jubilee lomna hun hi thole ni somni le parukhan government middle school lungtian wana buat sai ani LWA lungtian wan bronze silver jubilee lomna hun buat sai a kolian pi ming sam bere chuan mei che churam le nam ma sona le chan chau na tur ata na ma la tu poimo tak an ni thu soin nam je ra hum hal le choi san phong ate tran la chuzom zel turin LWA members kal khom ta chu asoma khotlang le ram son na turin chung ko le fanaw eng kon na konga tun ai na sale zu la tran na turin a som bok ani LWA lungtian wan bronze silver jubilee lom hun he LWA general headquarters Longklaya president PV Loren Kimile thopui ten telpuin kun somria chunglam LWA members ladam tan hena silver jubilee pol hen lom puina thil pek lan an nia an member boral ta te mi som thum te polen sun na hun man ani bok LWA lungtian wan bronze silver jubilee lom na hi season ya train Froi tu lui lo ni to tele LWA general headquarters froi tu ten jubilee dar wok na nain zaile namlam NTN ne boken jubilee pol hian royan kil ho bok ani LWA lungtian wan branch ni som ni pali tembar sang kha zakwa som ko pariat khan din nen tun den muna members a som nga chuan om mek ani EVM belchian na le vote thak poi mo zen zirtir na hun buat sai ani zirtom ne khan ere paki bazar ve Longklaya district election office Longklai ro man nain Vatlang ta electronic voting machine belchian na le vote thak poi mo zen zirtir na hun buat sai ani ya puming than zola DIPRO sweep nodal officer ne bokchon huna kai shwai ani Vatlang ta na EVM belchian na le ti chin na hun re paki bazar ve Longklai buat sai hian school zirlai kumlama upatele lir thei khala ezong ten an hut le a vote thak chin la EVM mandan ronzot chia miang bazat an om ani Longklai district hian vote na ya changa vote thak zat voter turnout an pun thaina systematic voter education and electoral participation sweep kaltlangin cable TV le social media vote thak poi mo zer tir na kalpui mek ani a sector officer tam polling station tin akal chuakin adu piang ten EVM mandan an zer tir bok ani Longklai ko puchunga hian mun lai la EVM belchian no ni bo sai chun som tum ani POL report Mizofat filling station at petrol MS liter kacheng som ko pasari le poi som riat pasari ni en tungkar chuin liter sing ni sang li lo thleng tharan na ya free sale pek chua ani petrol XP liter kacheng za pali le poi som li paruk ni en tungkar chuin lo thleng tharan nei lowa free sale pek chua ani diesel HSD liter kacheng som riat pali le poi som ni en tungkar chuin liter sing tum sang lo thleng tharan na ya free sale pek chua ani Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng som ko pasari le poi som riat pasari ani ya tungkar chung liter sing khat lo thleng tharan na ya liter sang tum san hi som riat pakor hal chuan in free sale pek chua ani diesel HSD liter khat cheng som riat pali le poi som pani ni in tungkar chung liter sing ka sang li lo thleng tharan na ya liter sang li zakwa som ni hal chuan in free sale pek chua ani Evro Choma filling station at petrol MS liter kacheng som ko pasari le poi som riat pasari ani ya tungkar chung liter sing ka sang ni lo thleng tharan na ya liter sang sari shal chuan in free sale pek chua ani diesel HSD liter kacheng som riat pali le poi som ni in tungkar chung lo thleng tharan nei lova liter sang riat shal chuan in free sale pek chua ani LPG report MS Kuma Gas Agency Tungkar chuin MS Kuma Gas Agency irung bona gas 14 kg burza ko som sari patni le commercial gas 19 kg bur som thum pariat lo thleng tharan na ya chanchin bo sai lai thleng Longklai 3 asem mek nen lo thleng le tur be se po Longklai 3 asem chun som tur ani yang tun den huna irung bona gas bur ka cheng sang ka som ruk panga ani ya commercial gas bur ka cheng sang ne za som ruk ani Pati zong ka tungkar chung Longklai di sikati tlang lang sar zwar kan tlero thei te chu ani